lava I telefou mai le si fonga le laumua mo le nei vaenga o le tae ao. Sa laua lunga I mea tupu I whae unga le vai aso o mawai atu nei, ia le maunga mū ma le tsunami tonga. Ai mai se foi o le wha losi a Cody, lea sa fo ringa onoa a fia ai nisi vaenga o New Zealand nei. Ai usi mai pēr lau wha fonga. Ua fola le malo New Zealand, ia lana fesoa soani a mata e lima se lau afe Tala mo le malo tonga, mo le whaale leia o mea na whaale ngaina, a toa maisi ngā ruenga mo mia, ona o le maunga mū lea na paila stona ai, ma whaina ai le tele o motu o le tino o, ai maise lava o le lau mua o nuku alofa I le motu o tonga tapu. O le nei ofo al malo New Zealand, sa sauno ia il tamaita I pāle mia ia Jacinta Ardern I le asona nafi, I se whailo inga ma le autu Tala, sa whaatasi ai ma le minsta o tangata Pasifika, au Pito William Sio, ma le minsta o le puipuinga o Penny Henare. Ta ua le pāle mia, ua talia e le malo tonga se ofo atu al malo New Zealand, ina ia malanga atu so na waalele e whaia se sa ili linga mai rungo le ea, o mea ua whaatama ia ona o le maunga mū, ai maise o le ngaru lolo, lea na lofi ai le tele o motu manuu tu mata whanga o tonga. O se teimi o le tae au nei, o lo o fuafua e malanga ai lea waalele I lea wha moe. Whaalia fo I le tamaita I pāle mia, ua tā pena fo ia se waa o le fua waa le malo New Zealand, e malanga I tonga, ma ni mea o lo o pita mana o mia I le teimi nei, pe a o ina wha mautu ina mai fesota inga ma lea maa no. E le imaua mai ia ni ripoti aloa ia e tusa o nisi na maari liu pe manunua I le whaala velawele nei tonga, ona o le whaale tonu o mea tau fesota inga. E le ilevo na ripotia mai le pā ai o le maunga mula stona ai mautu sia ma le mauani fesota inga o telefoni ato ai maisi fesota inga televavave. O le totele o tangata tonga I le tonu o New Zealand ei, o lo ofia maua la tau se tala e winga I le tulanga o iai o la tau a inga. Na whailo mai an nafia le pāle mia, Jacinta Ardern, o le ua ngā lunue le vaenga o le puipuinga, whape ailem tanga luenga le vai whafo New Zealand, mo le whaia fesota inga uma matonga, ina ia I loa ai mea o loo mo mia vave, a toa mani awala ma whaiai o na fesoa swani atu. O loo masalumia le ono whaalenga ina o le waia malosi, po le cable mo fesota inga, le ta oto I lalo le sami, ona o le aio se ele tise. Sa maua ia fesota inga, ale malo New Zealand, malona ofisa le hai komisi o loo iai no ko lofa, peita ai ele ai ni fesota inga na maua, mai isi motu o le tunuu, e ese mai le motu o tu o tonga tapu, le na ta ua, e tele vaenga na lo fia I ngalu maurunga, a toa ma le fuefu mai le maunga mū, na ufiti ai fale ma lau fanua, ma ua faaleanga I nai ma le sua mai tau mafa. Na whailo mai e lo visa le hai komise New Zealand nuku alofa, e au pito mafa tia le talafatai I mātu o le ai o nuku alofa, e tele ni waa a toa ma ni maa ua asu atu e ngalu I le pau mātu, ma ua whaingata ai feo ingo ta vale. E tele fale hapea ma isi mea tō tino, ua whaatama ia e ngalu marolosi, e mai te le lawa se ngalu e ngai mo mia e tau na whaia, mo le toe whaale leia o ia mea. O le ngaru lolo po le tsunami lea na lo fiai I a tonga I le astona ai, ona o le pā ai o le maunga mū I lalo le sami, sa whapena fo I o nā whaina ai, ia mao atu le malolosi o ia ngalu, I isi atu motu le Pasifika, ia mai tele atu nuu e tua oi, ai maisea o atu nuu e tua oi ma le vasa Pasifika. Sa mawhaia na langona e tangata I fiti, whapea Vanuatu a Toma Samoa, le taalili o le maunga mū, I le taimi na pā ai le astona ai. Sa ola fo I nisi vaenga o New Zealand ei, sa whape nao na lipo tia mai ai e nisi lo la tau whaalongo ina o le ngalulu o le ea, I le malosi ma le leo tele o le pā o le nei maunga mū. Sa atangia I niata mai Samoa, ai whape fo I ia le atu kuki, leo o atu ia I o ngalu, ia maa whaina ai nisi nuu tū mata whanga. Sa iei fo I te lapta inga mo ngalu malolosi e ono a whaina ai, ia ai le talafatai I mātu sa sae o le motu I mātu o New Zealand, ai whape fo I ia tu motu o le Chatham Islands, peita ai ua toe whaalea o ngaina uma ia lapta inga I le taimi nei.
O le hamalosi o le teropika ua whaingoina o Cody, lea sa manatu e ono a awhiai New Zealand, ua lipotia mai le se maali atu I le tūlangi I mātū sa sae o le tunuu, a o anga I maali e ifo pēr I saute. E le tau ana ta oto lea matangi malosi e wa mao I le tū sa sae o le tolo po o le East Cape I le so e tū sai o le lipoti mai le ofisa wa ai tau le Met Service. O le tulanga fo I ti munga ma mawha ia Samoa I manatu o le amatuala vea ai ia vaenga I sa sae o le motu I mātū ua ngai ina whaai ti tia le teimi nei, pei tai o lo whautua ina pētangata e alalai vaenga ta alai lai I sa sae o le tūmalo le Bay of Plenty, whaapea I fo I Gisborne, ina ia whaai tete I matangi mālonosi e ono a awhiai I la tau I le son. Whaalia mai fo I le ofiso le tau, o le atuma o pēr winga lo wā ma le sou o le ngā tei fale I le talawhātai sa sae o le motu I mātū, o le amau o runga I a ngalu ma ono lo fia foi I a vaenga maua lalo I le sami I nisi vaenga. O ia tūlanga e ese mai I ni a afianga ona o le ngaru lolo lena mafua mai I le pā le maunga mui tonga I le astona I na tēnei. Ona o whianga I foi le Med Service ma le whaia whautuanga mo company wa lele ina ia mauti noa e leini wa alele ono whelelei te tonu ao ma le fuefu I ena masua mai whafo ona o le maunga mū le I tonga. Ta ua mai whapea o le whao Cody o lo o ie nei wha a solo maadi e ifo I mātū I sa sae o le motu I mātū ia mai ua fufua ina te tau o nā ngai pēr I le tū I saute sa sae ma ono a whiai e tu motu le Chatham Islands I le asolua a tai ao. O lisi vaenga o le tātou Tala, ua le manuia le apili I le numere tasi o le laulangi I le talonga tenisi le li o Novak Djokovic, mai o le a tipoti ese o ia mai au Stadia. O lona winga o le a le mawhai o na taala o ia le tamusanga tenisi le Australian Open, le ai amata I le so I le ai o mele pone. O le fiafi o le san nafi na tuina mai ai ia se whaai unga le whaamisinonga maorunga au Stadia, sa ilo ina le mata upu, ma te enai le tārsanga alo ia a Djokovic, e whaasanga I le whaai unga le minstafe malanga inga le malo Australia o Alex Hawke, ina ia tipoti ese o ia mai le atunuu. E pei o le sila fia o le li nei o Novak Djokovic mai le tunu o Serbia, ua iwa tausanga sa soo o siampini le taamusanga o le Australian Open, mai o lona malanga ane I Australia ona o le fia ta alo I pui ia lona tu langa siampini. Pei tai o ni whaafi tauli le no visa e mafua mai I le whaia o sona tui pui o le wha mai kowiti na mafuai o na so noia ma wha le au ngā ina lona visa u whale na malanga ne ai I le atunu o. O wha maani mai le mtanga luenga le seifua malolo ina pēa o le tangata whai ngā luenga ale MIQ I au kilani. Lea sa wha maani e la stona ai le unga sana suenga na whaia le wha mai kowiti sfuiwa o le vairusi o le Omicron ua a fia ai lea tangata. E lata I le 5 la whae tangata e vāvāna lata fsota inga moia lea ua umona wha fsotai. Mai ua wha anofo e sea nei ma whaia o lata suenga mai e leistasi o a whaina. O le aso se fulo o Januari ua mauti noa na amata maua ai nei tangata I le vairusi o le Omicron mai wha alua o na malanga o ia I ni pasi I le tonu lava o kilani. E le ngata I lea ai sa ia fea foi ia se supermarketi a toa manisi whale o loa se wha I le tonu lava o le aitele o kilani. Whaalia mai el te maitai pāle mia ia Jacinda Ardern, ua whamaunia I la afia o le nei takata whai ngā luenga ia le tūlanga le lei o loo iai ia ngā luenga o le puipuinga o le wha mai I le tonu o le tunuu, ma sa ia toi wha mawhaina mai ai le tāua o le whai o tui puipui o tangata uma. Na ia tau fo ia le whaiti tia o le taimi e umai tui puipui e lua o na whaia leo le tui wha popo o le booster o se vaenga leo fufuanga ina ia lava tā pena ma sao nia tangata uma mo le taimi e ono pipisi mai e itua I lau tele o le tunuu le vairusi o le Omicron. O le san na fi e luas fuma le 5 la whae o mai fauko vitis furuiva sa wha mawina ai le lau tele o le tunuu ai fast food tolu I le tono no whanga o le MIQ. E tasi le mai fau I Northland, to se fulu 5 I Aukilani, to tolu le Bay of Plenty, to lua I Rotorua, ta I tasi Hamilton ma Ngaruawahia, ai to lua I Hastings,
ai to tasi ia Wellington. O mai fau e fast food tolu ino fuanga lo fa no fo se ai tanga te le tua oi sa malanga mai e tunu o afia i Australia o Falani initia Peritania Fiji o le United Arab Emirates fa pe Turkey ma ai lani e to lus fu lu tanga ta lo ta fi tono fa mai bo tongo stinga te minei e afia i le to lu e le vai nga se tinga aina sa fa dia mai fo i tanga lo nga le sui fo malo ina o le tele lava o tui pui pui e luas furulua a fe ia na whaia i la stona ai o tui whaau pōpō po o le booster. E tā longa, na malo i le au basketball au kilani le New Zealand Breakers i le la tā longa ma le au le Sydney Kings ana pō i Sydney o le li Amerika o Jeremiah Martin sa i longa le leo na taalo na ia maua ai e luas furulua ai o le li o Fendi Laney e luas fultasio na ai o ai fa ai o le ta'alonga Breakers e valus furulua i le fitu lima a le Kings. Fato a lua i leo malo le Breakers, talua na amata le ta'awusanga basketball a Australia o lo taua ai. E ta'alonga ne tipolo ta mai tai whaia ina le anga le au ne tipolo a New Zealand le Silver Ferns i le taimane Australia i le la ta'alonga i lo ne tona i le stona i telwai. Ai o le ta'alonga Australia limas funtolu i le tonus furuiva a New Zealand. E lona lua lao ta'alonga le Silver Ferns i le tawi sanga lava le nei lona tona na whaia ana pō le foi na toe whaia ina ai le awa Engelani le Roses i ai fast fuono i le fast food maliva. O isi ta'alonga na malo ia Engelani i le stona ia a Filika i saute fitus fumaltasi i le fast food malifitu. O le whaia ngule nā o le nei vaenga o telefou.